može zbog velike doze zračenja. Sam ti rekao, bre, da ne piješ to piće. Gde sad da nađem krojača koji će da mi šije stvari od olova? Gospođo, čuo sam da su vam ovde služili piće od kojeg su vam se razvile protiv prirodne moći. Da li biste hteli da svedočite na sudu protiv vlasnika bara? O, naravno, ali samo zato što ste prijatelj Deda Mraza koji ispod mantije ne nosi donji veš. Isto su mi rekle stotine i stotine žena sa rengenskim vidom. Čoveče, prestanite da udarate u glavu. Će da joj se razvije laserski vid pa će da prži pogledom okolo ko Superman. Ti u gaćama natufne. Prestani da govoriš mom mužu gde će da me udara. Ej, nema veze. Vidite u bolnicu da mi speru želudac, a ja idem kod tužioca da uzmem nalog za hapšenje. Ajde, popi jednu džuđubanu, ima da svetliš u mraku ko fosfor, bre. Ti lud! Dao sam to da proba psetu od komšinice. Sad mi leti oko kuće i pregriza bandere. A kako si znao da će Elliot Ness večeras da pravi raciju? A eto, slučajno. Jesi sklonio kade sa džuđubanom iz podruma? Jesam. Samo još treba da sakrijem bebu Kita u lješara. Jel može taj tvoj mali da ima neku drugu životinju u pičku materinu?